Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Assalamualaikum урматтуу жамаат. Баарыбызга күндөрдүн султаны жума күнүндө ушу айлар султаны Рамазан айында турабыз. Баарыңарды ушу тутуп аткан орзоңор кабыл болсун дейм. Ушу орзоңуз кабыл болсун. Ушу Алла Таалам дагы эчемдеген көптөгөн Рамазандарга жеткирсин. Силерге Аллахым эки дүйнө жакшылыктар берсин. Мейірімді райымды жаратқан Құдай Тааланын исмименен баштайын. Өзгөчө ушундай Рамазан айында ушундай бир актар сокондун үстүндө олтуруу кандай гана бакыт, жараткан Құдай Таалага бейесеп шүгүрлөр, мактоолор, камсаналар болсун. Üçüncü oğlum Dilmurat Marza 37.892 balla. İkinci oğlum Azamat Marza 43.699 bal. Bir de geldiğinizler. En başkaları bir baygesin ama Altınay ayım gel bal. Ama şu gidetti cana bıçak. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, Tilek maksat olgunlusu o itlek maksatlarına jetkirgin ya bil alamin bi rahmetike ya arhamar. Amin. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku.